The Hello, good morning, friends. Today is Saturday, so as I have told you yesterday, the blog of that yesterday, no. Today is Saturday, so I'm going back home, and we have a summer vacation until July. So we have May, June, so 2 months, and July. So exactly maybe 2 months, including this week, 1 week. No, so it will be 2 months, something like that. We have vacation. So okay, verloc. Ka steps jan ka basuk ka bakman ni pi baro te mentangan lik pai no sha la shnong te ngila yo shti liur te ngiyo kumba arbana ye te okay ngan sa dang update ye pi hakalenti yat ka jonga hadu guna poi sha shnong ban ngan sepen iru hadu ka no kila adep ya ka surok ka jongi te ngi sha te ngi ong bai usurok mo te hadu ka no kila adep ya usurok jongi hang tai usurok nong po dan sanapur mo te ibon giba comment yung ainam shano mo te kajing ainam hi gaya bet yakibami shakmat hi nadu ikong binda sadu i MLA MDC but kamtam layu deputy chief minister mo kata kadai ba ngihapan ainam ya ka sarkari bro ngihapan ainam nomor ba kila pli ya kalat mo kila ai te ngimla ban ya lat ya kita te rangkat bat kita ngi kipat ba ru mo ba ngilayo ya ka ni ka surak tengi das komen da shikabot shikadai ya te parlok kene gede gawi ka jakka ha ka ba sakala kali bit man ka por gede ga jakka ka ba ma ba nomor ba ka jing khongdong nang ne mo te la da pipet ne man la kapor kala kalibet te mentapat la kham duna namar ba balai ki priu kila sedang bania fikir mo okay kato gede ke bang patjupen I menu mo te mentakas ni gede ka sen ke perkong apa ni pi gede ka ba sek kala kali gede ha jan jong kene ka Meghalaya bot biological park te mendangil apa ini trau okay te nasapan EP dangil apa sya surok snong na nang po sya den te mentang ala apa sya nang po bat ngan kun na sya kaliang kaman ban le sya snong te kane kan kita ka surok ka jongi mo kane gede ka yaw nong po te ngan sepen I pi sibet ka adu kano ka kila ada panchna mo ne tang kendian ngampat tip adu kano kila ada mo te nang ne dampat sedang re nang ne te te kiba station khamat dengan ngai ba mo ada upload okay we'll see ya ini nih thì cái này hang nero kila ya di mo di ban bet ya ka lain gi ong kado cakap tu nang ni ila yati to khamatru ila ti markidan gi benta-benta mah maskila ada ban ti ban pen khoi mah hang ni badan yang beriau tip ken ya dek kumno ngarap tip mah ini ya ini ya ski
biang mah kan station yang 4 itu nanti adon kini ka Jusvi behat tu tep lagi sengit nak kamera dah betul ni kam tray ni tak kasih tu pakai nyat ni kata tangan sepenuh bisa syakmat mah gila adapti ni te menta bom slam ka pum ka trem ban yang kabagakti tadang la ka pum namar ka pum dang khamsok ban pen khoj hanrei ya kakti te la janjar hi tang ban lem no ngin hab ban ya sha mo kamba ong ban ya ka ba thamai te ngin kam hi ban ya sha to kila ya dap ban pai tigi mau ru to bo iki mau to rot nem to okay hang ne lai ta kadai hang ne tu ba ya sa kali okay lai ma oi ngin mat hi jing ngin mat hi ki namar ba balai sisin bashna surok te kandan be hi ga jing te siap ruang tu ni lah di mah lawan bala adapti okay perlok te tangkap ni nganam pen isu marba ngangit pila atip boh te as pen ipat ndang la poisha yeng tiga bentah meru cakap cakap makim latih penhek okay ya bentang ni bala adap banti dapat nadu nang tai nakman baik tenan kita sedang kimau kita sampliu tu kimau POE penpat ik kimau okay wow ngam lap syu ya ki kali ki beti ngam lap syu ya ki
ngalap stang iti iwi traktor ibadang samaong to te artli ki JCB ki bilik pai siya te siya nung po ang iyo te pahagano karukam wow tu ya lek kamdo athrai ne lek yabriu ne lek kawai ne te oke perlak tak ni ngan penkut no ya kenika video mar bapak video itu sampai rumah aja di sampai Stay kalit mai kesuruk 4 yang Melo itu mai lo Pi berje casa pi anu marno cha yang jin cha pi merlinya dah tu kan harus kerja tu bah harus jin jong kerja tu ho kecil betul tu suruh kerja dia ni aneng surok saya hanya dia awak tu kau kerja perlu cuti nak pada kita nanti dia awak suruh mereka pergi itu ya Tinggal ayah apa plasya menda